Wah, hilang lagi dia. Udah biarin deh, ntar kita ketemu lagi. Siap. Wah, Tuan Demang tuh. Tuan Demang cabul. Bangsat lu ya. Ngapain lu? Bangsat lu ya. Lepasin bangsat lu, Demang. Demang. Apaan ini? Neng, pulang, Neng. Bangsat lu ya. Asal muka cabul. Apaan sih lu ini? ya. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Sekarang buka baju lu, Demang. Buka celana lu. Iya. Nah, saya buka ya. Jadi Bang, kita kerjain aja dia, Bang. Bentar ya. Ya, saya copot ya. Ya. Biarin aja. Mana kalau jelek banget lagi. Mampus lu. Makan tuh perbuatan lo. Saya laporin Tuan Haine lo, macem-macem. Bilangin sono, nih, Cang Ajat. Nih, Cang Sam. Naik karti lu dari Poncol. Satu lagi mana? Cang Jamal kemana ya? Yaudah, kita cari Jamal aja. Cari Jamal yuk.